Ngiyabingelela bantwana benkosi. Ngiphinde ngicele umsa wenu ukuthi ningiphe indlebe kulo mshikashika wokufundisa ngobuNazaretha. Angithandi ukuthi isizukulwane esizayo kube khona izinto ey'shiwoyo la ebandleni lamaNazaretha kodwa bangazi ukuthi zisho ukuthini noma zasuka kanjani. Lokho engikwaziyo ngizokhuluma ngakho, lokho engingakwaziyo ngizokuyeka. Ngoba nami angisho ukuthi ngungqeqe, kodwa izinto ey'ningi njengomuntu oseney'nsukwana kulolu hambo lwaseNazaretha, kukhona engikwaziyo ukuthi kuhamba kanjani, kusebenza kanjani. Kulezi iy'nsuku esiphila kuzo, abantu sebenama-propaganda amaningi akhulunywayo, ezinto ezingeyile iqiniso ngokwazi kwethu thina sesiney'nsukwana kulokhu kuhamba. Kungakho-ke ngibone ukuthi ngikuthathele emahlombe ami ukuthi lokho engikwaziyo ngikuxoxe ukuthi kusho ukuthini, kwaqala kanjani uma ngikwazi, kwenziwa njani. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngegama elivamise ukusetshenziswa amaNazaretha. Uzwe bethi abantu iqhawe, mhlawumbe uma ekubingelela ethi awuqhawe lezulu. Lelo gama lelo ngiyafisa ukuthi ke sibukisane ukuthi liqhamukaphi, lisho ukuthini. Masifunda iBhayibheli ngithi Abehluleli 6 mangaphosisi. Kwafika ingelosi kuGidiyoni, yathi uma imbingelele yambiza ngeqhawe elinamandla. Yathi uyiqhawe elinamandla. Kwamethusa lokho uGidiyoni ukuthi kungani ebizwa ngeqhawe njengalokhu engewuye umuntu wezimpi, engewuye nanomuntu onegama emphakathini. Kodwa ingelosi yambiza ngalelo gama lokuthi uyiqhawe elinamandla. Yayazi-ke yona ukuthi isho ukuthini ngokubuka umsebenzi ayizomnika wona uGidiyoni ezowabelwa uNkulunkulu. uGidiyoni walwa impi yaba-Israyeli ngokuthunywa uNkulunkulu, ngamandla awanikwe uNkulunkulu, ngabantu abambalwa. Walwa nenqwaba abantu ngebutho elinabantu abambalwa. Lokho kusho ukuthi uGidiyoni wenza into engalindelekile kumuntu. Umuntu uma eye empini ulindeleke ukuthi ahambe namabutho ayinqwaba, babaningi khona bazokwesabisa kulabo bantu abakubona, noma ngisho belimala kodwa bengazokusheshe baphela amandla ngenxa yobuningi babo. Kodwa kwenzeka into uGidiyoni naye ayengayazi ukuthi izokwenzeka kanjani, ukuthi ayolwa impi nenqwaba abantu ehambe nabantu abawu-300. Yilokho ingelosi yayithi yayimbiza ngeqhawe ngoba uzokwenza into enzima ngabantu abambalwa. So-ke ingakho abizwa ngeqhawe. Elinye iqhawe esingakhuluma ngalo uDavide. uDavide wanqoba ibhele, wanqoba ibhubesi, wanqoba uGoliyathi. Ngizokhuluma lokhu uGoliyathi ngoba lokhu kwebhele nebhubesi wayeyedwa, wabonwa ngamuntu. Kodwa kulokhu kaGoliyathi ngokombhalo kwakusempini kukhona abantu. uGoliyathi wayeyiqhawe langale kumaFilisti.
ngoba wayenqoba kwasani. Shuthe ekwazi ukwenza into abanye abantu abesaba ukuyenza. Kodwa uDavide waba yiqhawe ngoba wathi emncane njalo waphuma wayobhekana nalesigora esiuGoliathi, wasishaya wasinqoba. Lokho kwaba uzenzo sobuqhawe kuDavide. Okusho ukuthi wenza into abantu abaningi ebahlulayo, eyabehlula, noma wenza into enzima okwangalindelekile ukuthi umuntu angayenza, noma umuntu oyenzayo kube umuntu onesibindi. Ngoba ukuba yiqhawe kuhambisana nokuba nesibindi sokwenza into enzima ukuthi yenziwe abantu abaningi abayibalekelayo. Iqhawe lelo. Mhlambe-ke angibuyisele la ebuNazaretheni ukuthi kungani abantu bamaNazaretha abamaqhawe. La eSouth Africa noma nje ngithe emhlabeni, ukuthatha isifungo sobuNazaretha akuyinto elula. Akuyinto elula ukuthatha isifungo sobuNazaretha sokuthi wena uzoyeka izinto ezimnandi ngenxa yokulalela umyalo kaNkulunkulu ukuthi awenziwe. 1, uzoyeka uphuza utshwala obuyigugu kubantu. Uzohlukana nabo, uzozehlukanisa wena naleyo nto. Uzoyeka ukugunda ikhanda nesilevu okuyinto eyigugu kubantu, nento ukuba nezinwele ukubukeka kuyinto ekhambasama ngesilungu, oshuthi into elibazisayo, ngoba kufuneka ukame, nokukama kubo izinwele ezibuhlungu, kufanele mhlawumbe uyigcobe yonke leyo nto. And abantu-ke bakubuka ungekho neat uma ngabe unezinwele. Osho ufanele ube nesibindi sokuthi ushiye isilevu, ushiye izinwele. Wenze into abantu abaningi abayibalekelayo. Okunye ukugcina isabatha. Ukugcina isabatha, ungazenzi izinto ezimnandi ezenziwa abantu ngesabatha. Wena ukhethe ukuthi awuzukuyihamba imicimbi ngesabatha, awuzukuyidla inyama ngishabe ibona inone kanjani mangabe iphekwe ngesabatha. Awuzukudla ukudla ngisho ukubuka kumnandi kanjani makuphekwe ngesabatha. Konke lokho kudinga isibindi nokuyicontroller uma ngabe ulandela umthetho kaNkulunkulu. Leyo nto leyo isho ukuthi ayenziwa yinoma ubani, yenziwa umuntu onesibindi, umuntu osezingeni lokubizwa ngokuthi wenze isenzo sobuqhawe. Thina esikhulele kulobu buNazaretha sazalelwa kubona ngezikhathi ezazenzima la ubuNazaretha babungafuneki khona emhlabeni. Lawa uthi khona mawuthi umNazaretha uhlekwe, ubhuqwe, wenziwe inhlekisa. Ngisho ezikoleni esasifunda kuzona sifundiswa othisha abamaKristu, sasenziwa yonke imikhuba ekhona ezweni. Nje ngokuthi singamaNazaretha kuthiwa sikhonza umuntu owandiza waphahlazeka wafa. La emakhanda ngokungagundi sishawa iphambano ngesikelo, kuthiwa kuze sifike sigunde emakhaya. Senziwa yonke imikhuba ekhona eyokuhlukumeza ngokwezenkolo ezikoleni ngoba kuthiwa singamaNazaretha. Kodwa sabekezela njengoba namhlanje siwamaNazaretha. Bona laba bantu ababesihlukumeza kanjalo, abanye babo
sebaphenduka sebeyamaNazaretha namhlanje. Sekulula ukuthi bakubone wena njengomuntu ongakholwa ngoba sebekholwa basedlula thina. Kulula kuwena ukuthi umuntu wayenze njalo uma ulandela umthetho kaNkuluNkulu nomthetho kaShembe bekubize mhlambe nanangayiphekula. Abantu ababekwenza leyo nto leyo ungumNazaretha wena by then. Ukuba umNazaretha ngalezi zikhathi okwakunzima ngazo imithetho inzima, imithetho yobuNazaretha abantu abaningi bebalekela beze besho abantu abaningi bethi ngiyafisa ukuba umNazaretha kodwa imithetho yakhona yesinda kakhulu, angeke ngikwazi ukuyimela. Ngake ngagibela nomunye umama ngala engihlala ngakhona. Uthi lo mama umNazaretha mfana wami, ngithi mina yebo. Uthi lo mama ngangifisa ukuba umNazaretha, ngaxakwa isiZulu, okusho ukuthi utshwala besiZulu. Waxakwa ukuthi ukhonze kakhulu ukuphuza utshwala besiZulu. Uthi waqala esemncane na 12 years ngoba wayenabantu abadala manje kudinga ukuthi aphuze utshwala. What a view. Siyazi-ke ukuthi labantu abakuleyo kolo yabantu abadala utshwala ugwayi nani kuyinto yabo, okuyinto eyaliwe ebuNazaretheni. Manje wathi-ke wabona ukuthi ngcono angangeni ebuNazaretheni kunokuthi aye khona ayohlukana nalezi zinto eziyigugu kuyena. So-ke ngizama ukuthi baningi abantu ababefisa ukuba amaNazaretha baxakwa imithetho, uthi imithetho elikhuni inzima imithetho yakhona. Uyabona ubuNazaretha njengoba ngithi imithetho yakhona elikhuni, kufuneka ukuhlale inyanga yonke uganiwe unonkosikazi kodwa ungamvakashela umkakho njengendoda inyanga yonke, ngoba umthetho uthi uma kuyinyanga yomhlangano kunezinyanga ezithile uJanuwari, July, uOctober. Lezo nyanga amadoda kufanele ahlukane abe ngcwele, azingcwelise, azile, afaste ngolimi lwanamhlanje inyanga yonke. Manje khona abantu okubahlulayo lokho because kunzima. Kunzima ukuhlala nje kanjalo the whole month. So ngizama ukuthi-ke igama-ke leli lithi amaNazaretha or amaqhawe liqhamuka kulawo ma-sacrifices or kulokho okuzibophezela ekuhlukaneni nezinto eziyigugu emhlabeni ngenxa yenkolo. Abantu abenza lezi zinto engisho bafanele ukubizwa ngokuthi bangamaqhawe ezulu. Ngoba useqinisweni igama elithi qhawe mase liphela lifanele lithi qhawe lezulu noma qhawe likaNkuluNkulu ngoba okwenzayo kwenzela uNkulunkulu. So liqhamuka lapho leli gama ukuthi kuthiwa umuntu ongumNazaretha iqhawe. Ungaboni nje sekuvele kuqhawezisa nje namhlanje nomuntu ombonayo ukuthi akanazo izenzo zobuqhawe lezi, kodwa sekune-exaggeration yegama, kodwa lona umsuka walo lisukela ekuthenini abantu bakhona bayazinikela ekwenzeni izinto ezibehlulayo abanye.
ekwenzeni izinto emagwala azehlulayo. Khona ingoma la eyasekuphakameni ethi Hlomani wemaqhawe nimawavikela amagwala. Isho khona lokho ukuthi ningamaqhawe nina ngoba nenza izinto ezehlula amagwala. Nenza izinto ezehlula amagwala, nenza izinto zobuqhawe. Nasempini umuntu olwa azasale yedwa ayinqobe leyo mpi, leyo muntu uyekuthiwa yiqhawe ngoba wenze into abanye besebehlulile kodwa wayinikela waze wofika ekutheni uyayiqeda leyo nto noma uyayinqoba leyo nto engahlehlanga engaphelanga amandla, wenza isenzo sobuqhawe. Ingakho kuthiwa amaNazaretha amaqhawe. Amaqhawe ngoba anqoba izinto ezibehlulayo abanye. Kunokuningi engakubalanga, ngibale nje lokho engikukhumbulayo amaNazaretha akwenzayo abantu okubahlulayo, abantu nje ordinary people. Kunzima ukuba umntwana kaNkulunkulu ngaphansi kwesifungo sobuNazaretha. Kunzima ngendlela eyisimangaliso, kodwa kuyinto uNkulunkulu ayithokozelayo ngoba kuyinto ayithandayo ukuthi abantwana bakhe abagcine lezi zinto njengokumiswa kwazo. Baningi abantu babalekele ey'nkonzweni lezi engenawo umthetho because abafuni ukuthi baphathwe ngomthetho. Bafuna ukwenza into abayithanda ngesikhathi abasithanda ngayo. Bese kuba kuthiwa asikho ngaphansi komthetho. Umthetho wawuyinto yobugqila. Okusho ukuthi uNkulunkulu wayegqilaza abantu ngaleso sikhathi. So-ke ilokho okuwukuthi amaNazaretha aphiwe umqhele wokuthi amaqhawe noma abizane ngamaqhawe ngoba ahlula izinto abaningi ezibahlulayo ukuzenza beyifisa ukuzenza, kodwa behlulwe ukuthi abakwazi ukubekezelela ingcindezi yokubhekana nomthetho lowo uNkulunkulu asuke ubekile. Ngoba kukhona nabanye khona la abathi bangamaNazaretha kodwa ezibehlulayo lezi zinto engikhuluma ngazo. Okucaca ukuthi nakhona ebuNazaretheni labantu abangamaNazaretha abagqoke ingubo emhlophe khona bangewona amaqhawe ngoba lezi zinto engiyibalayo ukuthi ziyazilwa zingenziwa bayazenza bona. Uthola ukuthi khona umuntu owumNazaretha kodwa ogundayo ngoba akafuni kuhlekiswe ngaye kuthiwa inhlikinhliki kunjani njanyana yonke leyo nto. Lowo muntu lowo akalideserve noma akalifanele igama okuthiwa uyiqhawe. Umuntu ongumNazaretha mhlawumbe ophuza utshwala akalifanele igama lokuthi uyiqhawe lowo muntu ngoba akabenzi ubuqhawe, isenzo sobuqhawe akasenzi. So manje-ke lowo muntu onjenganalowo akwazi ukuba yiqhawe. Ngizama ukuthi akibo bonke abantu abangamaNazaretha abakhwalifayayo ukuthi babizwe ngamaqhawe. Umuntu oyiqhawe umuntu owenza izenzo zobuqhawe zokuthi azehlukanise nazo zonke lezi zinto ekuthiwa umNazaretha akazenzi ngoba kufuneka unqobe njengomNazaretha, unqobe ububi bezwe, unqobe amandla omubi ngoba wena uliqhawe. Ubuqhawe yilobo, ukunqoba, ukwehlula izinto ezehlula abanye bese unikwa igama lokuthi kuthiwa uyiqhawe. Awukwazi ukuthiwa uyiqhawe ekubeni usahlulwa ukuthi
wenza ama-basics obuNazaretha. Awukwazi ngeke ngubize mina ngeqhawe ngoba akawuyilo kakade. So-ke ilokho-ke njengoba ngisho ukuthi ngifisa ukuthi abantu abezayo bazi ukuthi liqhamukaphi ukuthi amaNazaretha abizane ngamaqhawe. Ngiyathokoza, inkosi ibuseni kuzwile.